Gideon en James is op pad na Nika. Hier gaan hulle is nou net voor die Roomfie afdraai pad. Hierdie berge hier voor ons is die berge net voor ons by Roomfie kom. En dan gaan ons geleidelik klim. Dit word al hoe meer berge op pad na Nika toe. Nika is so 7400 voet bo seevlak.
ding wat ek nou al vir julle wag. Nou hoop ek nie daar's 'n inspekteur nie. Hier kom dokter Kroek dan. Ek wil net sê of nie nou hier ook 'n ou vir ons wag wat ons onder toe vat. Nog van die skille oor daai goggles uiteindelik. Ek dink ek in die werk vas. For stocking, just stocking them. Oh, they're stocking now. Yeah, I see. But is there plenty? They catch every day. every day. Yeah, There's plenty. yeah, I can. Can't I go buy some now? Where can I get some now? I want some. Yeah, this side, yeah. So that we don't Yeah. have some. Yeah, this side. Yeah, but I mean, now they know it. Yes, they know, but Yeah, those no, they- guys. Is it very? No, it's not very bushy. Will one be able to learn? Is it very inclined or is it some flat places? Yeah, there's some of the areas. And one is thinking of cargo slinging if it's not too difficult the terrain. If we have problems in this area, we'll try this first. But if we see we can't, then we might have to move around here. But I think we must do this area first For sure. to be close to the road out, and then also this one to be close to the road out. Because I remember there was in one day when I counted one herd of 17 on this road. Okay. But that was when we came up in 18. As ek kan 20 liter kan wat ek het. Hier is die Afrika. I'll just say Jack that side again. Tell him to put something warm on. We can take you now there quickly. Okay, thank you. And you must take your food, eh? Have you got food when you sit there or don't you We'll eat? come and get you this afternoon. Right, get your food with, eh? Yeah. Take your food with, then we'll come and pick you up at 4 o'clock this afternoon. Uitslaan. En dames en here, hier het ons Raja curry poeier. Hierdie poeier gebruik ons om Dr. Johan Kriek se kookkuns bietjie mee aan te help. Maar ongelukkig moet ons dit nou gebruik om hierdie lorry se radiator te laat werk. En nou weet ons nie meer wat ons gaan doen nie, want vanaf Dr. Kriek se vrou nie meer vir ons kos kook nie, is ons aangewese op sy ietwat twyfelagtige vermoëns. Maar here goes for the radiator. Daar sy, en ons wag nou om te sien of die druppels minder word. En dit lyk amper asof hulle minder word. Is dit moontlik dat hierdie produk radiators ook kan toemaak? Fantasties! Dames en here, hierdie is die produk. Ons is nou hier van Masuzu af, hier by Chalinda in die park waar ons beplan om te begin vang. Maar die maandagoggend het regtig met 'n blou maandagoggend begin. Die lorry en sowel as die Ford het papwiele hier aangekom. Die vragmotor se verkoeler het gelek. Ons het hom reg gesien met curry poeier wat op hierdie stadium ons beste hulpmiddel was. Dit het goed gewerk, hy's dig. Op die oomblik is Dr. Kriek daar besig met die spaarwiel van die Ford. Dit lyk vir my hy's besig met 'n operasie daar. Maar ons hoop ons sal so
oor 'n halfuur of 'n uur bietjie kan gaan kyk wat in die park aangaan. Die idee is ons sal nou vanmôre met die helikopter gaan vlieg en kyk waar die meeste wild gekonsentreer is, die meeste round. En so ook na die paaie gaan kyk, want ons probleem is wat die paaie betref, ons moet met hierdie groot vragmotor inkom en ons verstaan daar's houtbruggies en goed en ons sal eers moet kyk of die groot vragmotor oor daardie houtbruggies kan gaan. Verder lyk dit daarom nie te sleg nie. Dit is baie digte mis vanoggend geweest. Nou skyn die son en ons is alweer volmoed. Ons gaan nou opstyg die eerste keer hier op Nika om te gaan kyk waar ons presies gaan vang. Ons sal 'n bietjie kyk na die terrein. Die voertuie het al reeds uitgegaan en ons sal ons beplanning dan doen ten opsigte van wat ons nou sien vanoggend wanneer ons nou vlieg.